Compte Gmail ngunyini kan mogoy. Angana khirini no hokurumban kita. Anankawa ana compte Gmail tagwadi. Anankati Google ngoli yokunsu kitadi. Nankati ankhirini no hombirandi. Anwan compte Gmail tagunu an telefon nogondi kan mogoy. O warni ken wala anda. Anwaruno ankhirini no hondi. Na anki tentigi Google khawaran kama. Kendi na anki tentigi Gmail letrin furukon kama na ngunyi. Anga waleke kama. Anga anki ten susanado nogenga. Kendi na anki tentigi terminen kama. Enga nanya. Anga sahantenga liti ajouter une adresse email. Anga ken ngunyini. Kendi na Google khawara hanantigi. Kendi anga hidun kurana. Anga na wareke bera kama. Anga nyare nyankandini créer un compte kama. Anga kitenti gini ken kama. Pour moi sahantenga nonga. Kenga ni anyimei. Kendi anan togondo anjamun saha. Oga misale mutule na teknga. Anga kitenti gini suivant kama. Ti anansari kotadon ansari khasondo ansari sinen saha. Kenokui. Ti andai anga ni yigo nga walma anga ni yagarenga. Ana kori yigo sugandi kendi. Na suivant tigi. Ti ana adresse email yigo rundi. Oga nyana lunatek bamakoi. @gmail.com. Kendi anga suivant tigini. Tanna mot de passe londi. Himbe a lettre nundo chiffre nu nyagamintenga mei. Ana confirmé. Kendi ana sage kamudu mot de passe kerundi. Na suivant tigi. Kendi anga yankana ureranga. Anati andunge asuka humantei. Kenga ni oui j'accepte. Keni Google misale nu yai ire nankati isarianun su mogonkoni. Anga tagumanchen wala ku hilia. Ti ankitenga. Kendi anga nyare nyankandini. Na ankitentigi bulamankama. Hibenga ni créer un compte nga. Kenga ni an compte ngunyindenga. Anga dungene kenga. Na suivant tigi. Kendi anga yankana ureranga. Na accepten tigi. Kendi anga kitentigi ni accéder à Gmail. Kendi an compte ngunyindenga.